थांनाय 30 जून सालमारिवार चेन्नाईनि बेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज यूनिवर्सिटीनि इंग्लिश सब्जेक्ट नोटयै PhD कमप्लीट खालायखा नॉर्थ पुलिनपुर खय आमसाइनि बुखक बरनाली देबरमा मंगै खरकसा तिप्राजो बेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज यूनिवर्सिटीनि इंग्लिश डिपार्टमेंटनि प्रोफेसर डॉक्टर V जयसिरी जगदीशानि नायकल मंगबाय PhD कमप्लीट खालायखा बरनाली देबरमा बिनि थेसिसनि टाइटल ओंखा Brutality Against the Vulnerable, a Structural Intersectionality Approach in the Slack Novels of Toni Morrison. Bini o kahaman mariwo bono kha kaham ya farka bini babu Ranjan Kumar Deborma. Deputy IST bini ama Kusum Kumari Debormano khobai borokni joto jaiti gostini takhuk bukhuk song abo haikeno bukhuk bornali Debormani o tongthokmani salo bono kha kaham ya faro Chini Khorang बुखक बरनाली देबरमानी निकोमा हाकिमपारा तेलजामुरा पोस्ट ऑफिस नॉर्थ पुलिनपुर डिस्ट्रिक्ट खय त्रिपुरा यादें अब वो साथ है शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पा मागा यादें अब वो साथ है शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन।
ICFA University, Tripura, where dreams begin. This is Payal Debarma. Hello and welcome to a more exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The Assistant Commandant of the 6th Battalion TSR Hamsarai Riang passed away on Sunday. He lost his life while doing operation in one of the private hospitals in Kolkata. The corpse of Hamsarai Riang has arrived in Tripura on Monday morning. High-ranking police officer IG G.S. Rao, MLA Philip Kumar Riang, MLA Pramod Riang and his family members went and received the corpse at MBB airport. After the Ambassa and Kuwait, Tiprasa Press Club was inaugurated on Sunday. Hejamara Press Club was also inaugurated with a total of 9 members under Shidai Mohanpur subdivision. Shimnak constituency MLA Brishaketu Debarma commenced the program by lighting a lamp. EM Robindra Debarma was invited as guest in the program. The corpse of a person named Santosh Gaur from West Rajnagar area was found inside the water tank near the UBI IT Bata at Khwai Brindaban Ghat on Monday morning. Khwai police arrived at the spot after they got the information. Ambassa Tiprasa Press Club was inaugurated by MLA Paul Dangshu together with 9 members on Sunday. Karamchhara constituency MLA Paul Dangshu commenced the newly established Tiprasa Press Club by lighting a lamp. Khumlung Press Club President Angshumai Debarma, Secretary Ranjit Debarma, Social Activist Pradeep Riang and TIPA President Gautam Debarma were present on the occasion. On Monday afternoon, the last honor of gratitude was given to Assistant Commandant Hamsarai Riang at Khwai Ramchandra Ghat 6th Battalion TSR Headquarters. 6th Battalion TSR Commandant Ranadita Das, Telemara SDPO Prashankanti Tripura and other police officers were present on the occasion. Fire caught on a running CNG Maruti van while returning from Matabari on Monday afternoon. However, the passenger inside managed to save themselves from the fire by getting out of the vehicle. Incident took place at Bagma Shalbagan area. Bringing to you the news of the day. The Assistant Commandant of the 6th Battalion TSR Hamsarai Riang passed away on Sunday. He lost his life while doing operation in one of the private hospitals in Kolkata. The corpse of Hamsarai Riang has arrived in Tripura on Monday morning. High-ranking police officer IG G.S. Rao, MLA Philip Kumar Riang, MLA Pramod Riang and his family members went and received the corpse at MBB airport.
The assistant commandant of the 6th Battalion TSR Hamsarai Riang passed away on Sunday at the age of 47 years old. Late Hamsarai Riang was the 2014 TPS batch. He lost his life while doing operation in one of the private hospitals in Kolkata. His family members and the 6th Battalion TSR Jawans were devastated after getting the information of Hamsarai Riang lost his life. On Monday morning, his corpse arrived in Tripura by an aeroplane. High-ranking police officer IG GS Rao, MLA Philip Kumar Riang, MLA Pramod Riang and his family members went and received the corpse at MBB airport. Police officer IG GS Rao, MLA Philip Kumar Riang and MLA Pramod Riang has shown the last honor to late Hamsarai Riang as soon as the corpse arrived at the MBB airport. We are all very saddened with the sudden demise of our officer Hamsarai Riang. In a short service tenure, he has done wonderfully. He has left his mark wherever he has worked, and particularly his concern for the community wherever he worked is extraordinary. He has been outstanding in all his works. We are all saddened by his demise. We pray to Lord Almighty that his soul may rest in peace. We have come to say the last goodbye to our friend, brother Hamsarai Riang. I'm mistaking a little bit with his younger brother, but he was a great friend. We studied together, and right from the very beginning we were there in the hostel, and also we were there in the school. We used to take part in his in all the extracurricular activities and sports and so many other things, and he was good in everything, almost everything. And then he had so much of love for his own community that after that he did not take a government job. He went and set up a school along with his father, Khakchang Kumba, and then he ran the school for quite many long years. And later on, when he saw that the school can run by itself, and when he saw that there are so many people of his own people and our tribals at large who are not being represented, and to show them that they could do and they have the capability to do, he even wrote his TPS exams, and he passed it, and he has been serving as the assistant commandant of Tripura State Rifles. But it is very sad that today we have to lose him to blood cancer. We only can pray that the Lord would be with the bereaved family, with his family, so that his children would not feel orphaned, and that his wife will not be alone, and that we only pray that the Lord will strengthen them at this time of grief. We really mourn his demise today. Thank you. Chini hambai hinani bu kok nya tan mai kai chini kaisa takuk Hamsarai Riang bo kaisa TSR assistant commandant tapi kami kai ayang kanchan kuno konpoi ani constituency ni borong no tini bo bini kaisa biadi group kisa koton no amon bagai treatment khainan bagai Kolkata thangai operation khaika bosi operation successfully awi tini bo bini langma sokha ke soi tini bin det budi oratu isang bono khapangni last goodbye rinan bagi sing khaile ke oro ke bo kaisa borong tini sing tini di prasane society plus tini Riang group committee bo kaisa bo onek influential borok bo bini contribution tongo bo age kaisa private school ke Khakchang Kumba school bo principal tongjar amni loge bo bin babung thangkai reverend SK Musa jeta chini Riang dofani bisingo bible no bo kaubru by translate khayu ke bo onek talented bo silong porijak bo si tini sengjo tono ya kari thangka amu bakaitoni icha chini chaya han bagai bute hai seng borok kemamani onek no dukho haipun seng kaitoni buskango seng kunu khaimia amno bukhawa seng orop hainai joto seng amno wansu je kaitor bini holan saka eba bini family bini relatives ni saka bin busarong saka wo hamari riteng amno koksa. No one has even thought Hamsarai Riang would leave this world so early. In the end, the 6th Battalion TSR Jawan took his corpse directly to Khwai Ramchandra Ghat from Agartala MBB airport. There, they have given the honor to late Hamsarai Riang. Reported by Krishano from Agartala, Chini Khorang.
After the Ambasan Khwai Tiprasa Press Club was inaugurated on Sunday, Hejamara Press Club was also inaugurated with a total of 9 members under Shidai Mahonpur subdivision. Shimnak constituency MLA Brishaketu Debarma commenced the program by lighting a lamp. EM Robindra Debarma was invited as guest in the program. After the Amarpur Ompian Korbuk Press Club was established on the last 30th of July, once again 3 other Tiprasa Press Club was established. With the initiative of Khumlung Press Club, after the Ambasa and Khwai Tiprasa Press Club was inaugurated on Sunday, Hejamara Press Club was also inaugurated with a total of 9 members under Shidai Mohonpur subdivision. Shimnak constituency MLA Brishaketu Debarma commenced the program by lighting a lamp. EM Robindra Debarma was invited as guest in the program organized at Hejamara Community Hall. Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma, Secretary Ranjit Debarma, Vice President Nipendra Debarma, Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debarma, Tiprasa Photo Media Association Secretary Amulya Debarma, Vaikuntapur VC Chairman Priyajit Debarma and others were present. Hejamara Press Club new President Animesh Debarma delivered a welcoming speech at the program. Mereka hamai hote, sini Khumlung Press Club ni dam semua. Secretary Khumlung Press Club ni Secretary Ranjit Debarma, Tipani Gautam Debarma. Kini orang Mohonpur subdivision di sini. Kaisa Press Club tu, apa ke? Kaisa wanjir ini tu, anggota awak komedi awak. Aku nak sebab kita bisa langsung aja. Seperti berasa apa? Motor-motor bangun kayak apa? Kamu ibaratnya kaisa Mohonpur subdivision di sini. Kalau lagi baik sana mereka sini Khumlung Press Club di bawah mereka box hari ini. Apa hari ini program kajian kita apa? Nanti ini sini media di sini apa? Kayak teman ini wadah ibarat kayak mana ya? Tapi publik orang sebutnya kita ada teman ini, orang wadah ibarat kita problem lagi hasan ibarat orang kayak ni kita problem kan? Apa hari ini? Dia maksud energi sampai kayak ni. Aku nak wadah ini saya ya, paham ibarat dia wadah mana? Okay, tapi kalau sebab kerja, tapi jauh kayak mana kerja? Jo turun program kaham kai pai dioi. Jo turun kaham mana ibarat? Jo turun hamai. The village youth has performed a Mamita cultural dance on the stage in the beginning of the program. Following to that, EM Robindra Debarma also delivered his speech at the program. He said about the social welfare and service work and the importance of media house. Jadi
Chilmo Tripura Press Nyakaba Homolum Press Club ni Bisino Plaja Chini Mohanpur Subdivision ni the Press Club Tripura Sari ini mo Hagamarawo Sensei Jaka mo Pandau Kaiman Jaka Chini Khorang MLA Bishopketu Jakorma Kaiman Jaka Chini Khomolong Press Club ini Akaba Tripura Haste Tripura Sari Press Club ni Chini President Secretary Tayo Joto Chini Kok Thungai বিশেষ করে কাকুরম বেলাইখানা হামবাই মারব তিনি অমকাশা বেলাইখান চিনি ত্রিপুরা হাসতেও নিয়াখাইবা চিনিয়ান বিশেষ করে মোহনপুর সাব ডিভিশন কাশা লাইফমাও প্রশাসনের কাশা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম ni bisingtui sentino যে প্রেস ক্লাব প্রবি মানমানি আবো বেলাইখানা কমফর্টমানি আমাই খাইনো তেরো চিনি বিসিংগব কাবাংনা জার্নালিজম ইন্ডিয়া মাস কমিউনিকেশন খাইয়া ইন্ডিয়া খাইবা সিরমি ফানা যে কক থুলাই তঙ্গই চিনি বড়রমনি Bising basangni sempurdi mansuti manya agira uturni lugya ko omo hai chini jinjal rotno media ni bising tui je purja ki tomani abo jodi chini borok sakha jagai omo সম্ভব না খামো আপনি বাজারে বিশেষ করে যারা পুইলেও যারা চেন্নাইর আর চিনি খরাং কক ত্রিপুরা তাও তো কবমা ফাইবার স্রান সাথী আমাকে কবমা কক পিন বর্ণ বিশিষ্ট বিশি করক কোন চিনি বরক দফানি ত্রিপুরা সারণি जों जानो फैयो बरक गुबै मांकि रजे फुनुगै आबो सुदु फुनुमानि सुनिया फुनुमानि या गलग सरकार नकल कायै आबरम तांगर बिसुनु बनि बागै आरएसएएन चिनिमो सदर उत्तर नियाके मोहनपुर साब डिभिजन सिङाव जों खरंनि दङ आं ताय रुनेल चिनि एमएलए दङ जों बरनि प्रेस क्लाब तांगनि नियाके प्रेस क्लाबनि और गोबां माने नांगौ आबरनो जों बाहायके निमान आबो जों कयदिन बिसोर आसुगै बरनि बागै न बुंनाय ताय चिनि आमचाइनि नखरनो अबनो कबुंनाय नंनि कुनु जिंजाल तंगांगाय नरताय हाजाराव थानो नांलिया चिनि अरनो कप थुंनाय दङ म कप थुंनाय रनि बिसिंतिनो हासते ग्रांगै चिनि आमचाइनि गोबां जिंजालनो सबाय मानाय नंनि गामिनि जिंजालनो सबाय मानाय आं आसा खालायो अमाय खायो ताइनो चिनिमो त्रिपुरा सानि कप थुं लाइबानि प्रेस क्लाबनिफ्राय वार्डनि बागै अरजे चिनि खमलम प्रेस क्लाबनि अजमारानो कयो ताय हामलायो बनो पानसुमारनो आसो साइनो आनि कोनो अरनपैया जतन हामबाय. Similarly, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Devarma said about Kokborok News Channel and reporters in Progressive. Kali-kali ke hambai marubo, jora kolok marubui, panna jora bo chain man layar kono, sini naru bayo sini nasi komani bagi, sini wate di bagi kasi press club ketahui. Ojo marut state naruga, je wate komani bagi ini panna program ketanyo, jora bo chain man dia, coba help kita. Angadi itu ya, tapi bo hambai marubo ini thai manjaka. O Simna Bidan Suram Saidi MLA Sarvishwari Deborma
Baik Kementerian Kami Logiwo, edisi Education Department ni IN Sababintu Department, Tiago Hekeno Chini Khorang Sawo Tongo, Amsaidino, isi Chairman, Taito Chini Khorang Sawo, Press Club ni Presiden, Tako Rong Sumoy, Taiki Pami Presiden, Tako Prabutong. TPM ini sekali tak komodol. Sini logiyo itu gariwo, ini gari company paksa mau batu mereka, paksa patah logo, negara mereka. Angke bono tadi bui, ambaya kaya sama pun palke, ambaya mereka kalau tiap hari kita ini je sidai pemandu press club betal kes juga bermain. Oh press club ni mengarahkan ke zaman press club. Some jurisdiction करके हमारा सीधे मोहनपुर सब डिवीजन ये बस सीधे मोहनपुर एक इसे जनरल प्रेस का कंपनी करके और वो मुंगा लेगा पैसा हम चाहिए तो मेरा वो ब्लॉग में मुंगे हमारा प्रेस का नारों ऐसा तो वो एबानी से शिकन वो जिन्हें ये सर को कहना सालंका सिंपली उम्मीद प्रेस क्लब निगे वो नस्कानाय ini hal, obo korupsi korupsi borok baikano, eba cikon ke pangga baikano, di sengser zakmani, kiobir zakmani, obo ciri lain mabo, itu tonggo zakmai, kaisa hal, itu tonggo zakmai, kaisa jora, kami bagi bangke, senggoto skema, o sapi skema, eba awam sayo, seganggo di prasar di obo ekstresla, kaisa kan Jora kaisa wo Chini haste kenang kiri kok tuh macam mana korupsi korupsi yang kari korupsi apa nak beri tiada azor bagus semua nama juga pani kebang kok tuh macam mana reputasi borok di kebang news channel itu borok di kebang newspaper itu tiada sehingga tiada azor wo Chini komunikasi borok Chini korupsi korupsi kok tuh macam mana borok di channel itu warga Indonesia lainnya masyarakat Indonesia Tiada dalai kepala kaham seperti oh jora oh kaisok kaya oh kaisok kaya Chini emang betul bukan manusia begitu Chini Tripura hasil government by approve kaya agak telah press club kari jadi hasil apa ni subai hebat edisi apa ni subai jadi pemulung press club di prasar di bagai kok sanai di prasa komunikasi bagai kaisa social press club belum press club memangka mama ni dogi itu kok memangka ada sih itu katung zaknai kalau pinjam online edisi apa masuk semua Chini sampai kami press club ini tangan bagai dos onda jaga cuma saja apa ni dogi awak press club sabun press meeting mana kai conference mana kai Azagawo, kebang main di political party ro, okun pangkat lain ni, jadi mulu bungcun, Chini Tripura sampai bungcun, nahar mungkin, cuma press club ni jauh tu nama ni mana itu ni, share TV, conference TV, computer, AC, fan, light, itu kisu semua, kerana lebih sekap berkah, cuma kino sekap ro, Chini yang mau semua kan ni. Awalnya logi ini kisah sekarang kok layo, jadi press club kan logi ini nak bukan. Jadi kalau kisah logi mangka, lepas ini saya borok semano, borok ni si komuniti kok macam mana lo kano, awal press club membership mana logi 10 bos orang, 12 bos orang, 15 bos orang. Jadi press club, awal press club membership mana? Membership kami bagi sebutannya mana awak baca mana dia bagi isi group guru kaklai state government to 2022 2024 dan isi cuma 65 crore lagi ya 60 crore dan IC department to sabu bagi kokum beri sampai division dibagi newspaper dibagi tiada
sakbai kan sai ma se lo to 65 crore rupees 65 rupees the to Tripura sa ko to ma thumne ro new channel mo se ma ke ma nya biar mo thumba ya ba ko ha ke IDC department ko lag budget ko sabo rang plan thangabo one channel news channel ko newspaper ko ang mung chalia kabu ko sen IDC department ko lag rang plan thangabo itu hapang ke sabo chini hapang mo sung ya kana ko rima ro chini thani nangmani policy kuri IDC department ko kabu ko ICME policy kuri ain kuri bill kuri habari bagi orang ko no budget ko mo Tripura bagi no ulang ko hata ni boro ei bo jago sadak ne saimanda ne ko ngake press club membership obori bagi sen amane no government I think the 65 crore o wekan khai aggregation card ko abori ya bolo free health insurance ko Diputar di bagi ini bagi song, ini besar, ini family bagi free health insurance dulu, pension dulu. Kalau mau dan bisa financial help kayu, kalau semalam tu Tripura diputar, nah hot lagi, nah kerja malam ni, nah kuai ni, nah kakak tu jom itu mania. Kau ni mania, government approve press club ni membership mania. Government ni facility mana thang kakeno government approved the press club bono ila approved ni naga we go press club the member go journalist no go reporter no go to na chunai no abo press club approved ni no abo ni bagi jora paisa bo chun abo ni sese kan thapa ma bo sangka abo to press club ni sini community ni ko na chunai ro develop mania সরকার ni nangko mani sector ro mania Aboni bagi sen alada press club nago. Abo hakisin sistem lagi. Tiada sekarang tu mereka apa abo berlaku dia. Ini sebelum apa kaya. Sen sandika. Tamu ni bagi nang abo nombor sen poin by poin. Orang kanis sabit kaya. Abo berapa orang soka. Ini abo kubi kok. Tripura community plus Tripura Tripura waktu maksudnya itu develop ini kalau dibagi alada press club nanti abu lihat lo state government abu ini edisi apa sudah kumulum press club banyak dibagi langsung menghargai কিন্তু kumulum press club kumulum book malihan itu tonger bagi semua sab dibagi Tripura press club itu utama abu tuh press club Asam press club bung temo Guwahati press club. Kami yang bung capital bung press club bung. Sini capital Tripura capital temo. Abo sini apa macam saya? Kumulum. Di sini headquarter kan kumulum. Awan bagi Tripura press club, kumulum press club. Abo kumulum nam saya. Kumulum Jaringan Division West Tripura District Angkara Sini abo hiya. Kalau terus senuwi man ha sini kok macam mana? Subdivision of district of Bangma, new commerce by Shopeka. Bormosun, Chini community work, number Choro, Bormosun trade, additional and night. Kami here all professionals in the life chara. Sin tabuk sin dia di dalam kulit ko. Kami bagi kulit dan kami bagi sin chara ini kan. Bunyi community di reporter so di channel Bangma ni newspaper Bangma ni. Borok by challenging hanya tu sin sugia borok dengan awak pasang Tubiako. One show in any day, Tripura State, Zago, one zero by Tripura Sharot. Chini Khorang, Borok, Niha, Tantaka Tomay, Borok, Manmani, Aboni, Chief Minister, Tripura Sharman, Dr. Tomani, Borok, Nipoti, Spirit, New Channel, Government Initiative, Mase, Australia, Borok, Government, Hanman, Borok, newspaper, Dosbar, Masoman, Chini Khorang Channel, Eglan, Villa, Dr. Malaman sekolah ke channel, ke YouTube channel, ke Facebook channel, mania. Kalau kamu, cun profile lama ni kami mania beri. Profile lama kamu, cun nama ni documentation kami, Chini channel license kami, BN license kami,
MSU by agreement खाइनाय प्रेस क्लब मेंबरशिप नाखाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द मेंबरशिप नि छाम खाइनाय आबुनि यागो जों कुमलम प्रेस क्लब त्रिपुरा नि जो सब डिविजन प्रेस क्लब जों थानचाके सालसा CM याथे गवर्नर जों डेपुटेशन होनाय डेपुटेशन लुइ जरा खावै लुइ सुदु सुंचिन सामनो सुबुंगिरि यानके जों लामा वासनाय गामि आसुकनाय जों गतो साइमानो आइसा कम्युनिटिनि आर्म्स अस्त्रम मीडिया और मीडिया नि सिंगै आइसा कम्युनिटिनो रेगुलेशन तुइमानो काबु कोंगेको एडिसी हापान एबा चिनि रेजिनेट पार्टी रो बिसिके चिनि दिग्रासा सानचान मनि थाय साबु योगदान जगाबो मीडिया योगदान फेसबुक योगदान यूट्यूब सामखायनाय बर योगदान केबा स्ट्रीमिंग नि बर न केबा स्ट्रीमिंग जाता सिमन नि नगो माइल जाता मनि ने सिनगो हाति दाका एबा कुपन नि नगो बाइक खगदाने दान जाता सिनाय गरि Tiada sebenarnya gereja sini di perasaan di sini lokal borokah sini di dasar MLA itu, IM itu, MBC itu, nama ni cuma tu baik. Tiada satu satu bangai. Government itu kan dari kur budget kami yang biang kan orang. Buli itu kaman kami sini itu bahkan iman yang naik. Oh semua sini berkawas kabur susi yang kaman yang kau itu. Abu di bagai sini pun asyuk di sini aku dalam sini orang korban ini. Ujar tangga ambasar subdivision press club kanani. Abun ya blok kuai district press club kanani. Abun ya blok kacikla ini gari district di dolai itu di kota berbahasa Roman bahasa. Lama kan ya wapi wazak. Orang kaisa baik sekarang ini sudah nasi dari IM sasa sudah nasi dari. Nahar mun kaisa press club kazak mani dia cini. Cini official kare cini nok punya kare cini samunya kare cini kaimani. Obo ani bagiya, aku langsung bagiya, aku butuh bagiya, eba sini salah satu main di sana bagiya. Obo sini jodoh di perasaan bagiya, sini susah ni bagiya, sini fusion bagiya nama. Jendora tong seregono, semamai langan ya, sini bukan kena, bukan kita ini masih sana. Sabun newspaper kalau kagak nanya boleh kekan Chini Khorang newspaper kerja di perasaan newspaper kerja bagi sabun di perasaan MLA mungkin di perasaan MBC mungkin di perasaan yang kali mungkin tapi di perasaan kok matum ni bagi hanya kok sudah mani tabal kok awal pun sudah mani newspaper dosken TV channel dosken Chini dostamo seperti perasaan biasa ini Chini dostamo seperti hukum bagan mani Chini dostamo seperti Indonesia Central. Dia bawa hari ini satu sektor mai, Chini Khorang itu mana ni nanya. Chini Khorang itu edisi haba masuk ni bayi sini ya, setiap haba masuk ni bayi sini ya. Chini Nahar pun korupsi di perasaan menteri ni bayi sini ya, MLA ni bayi sini ya, IM ni bayi sini ya. Korupsi menteri kau itu sektor mai, salah, 5 bosor. Abon pore, वो 5 बছর चौसठ से सामुखाई संगन abon pore pore MLA से मंगला, IM से मंगला, CM से मंगला, मंत्री से मंगला, अपरो के वो सुख से किया चीज़ वो कम्युनिटी में, चीज़ वो प्रोफेशनल में, को कुमार कुन्नाई लो, ini tu seperti mana? Jora competition में masih kok sangat kok kok kamu nak sahaja ni kok. Saya masuk belajar kan, masih belajar kan dia sampai kok sana, masih kok sawina. Ang SB siya karo kasama ng press club ni Secretary President Executive di Asia joto abang suno sembus kami kalau aku ini saya kalau orang itu beri orang saya bagi yang sah kalau edisi hapang kalau ICA department kalau sendiri claim nak lagi judo orang pernah bilang ke anak erojit judo sama kita sila yakari kita, kongas ringan, bulidian kita saya manja, kongri ringan, kalau ulta, gada bayi sila gada bayi nangya apa sandeng berada, awal itu anya ko mobile to
aniago si beratna hezamara tinggi kaisa suri log seperti kilom kolka kia badan ngani nanai surengani nanai apa ni bagai sentir bakso kayaknya training dokter lainnya dunia kalau cun proper lama dikhe cukup kemampuan di bagai kilo angkor lainnya. Furthermore, MLA Bishaketu Debarma congratulated the new committee of Hejamara Press Club, where he said in his speech about the importance of the Kokborok Media House and the relation between the media house and the public. Chili Hejamara Press Club Obono Chengsanani Banda Patarok Naithok Clay of Press Club the Dagat Clay Ni Tomani Aron Clay Nakok Tomani Fieva Wadui continue fungsi wahani pascalia. Haitano sentini wati bisi bokano. Jehitu sekabari ade dobri lezaka. Sentini lezaka ini na wati bisi bisi sentini lezaka. Chini Khorang Press Club ini jessica pana sentini lezaka ini. Oh ceng sama di pandai di sini. Kumulung Press Club ini borong Presiden dan Shabapati sini Tripura ni je kerung jaga kok cuma tunai bising sini Tripura ni bising Press Club Presiden ani friend sini Om Sudar Burma to musumai sini kisah sekali sini ia potong langkah video personal samu tomani bagi mau matangkan to sini kumul Press Club ni Secretary Borombinan Rojit Deporma, Tomo Tipari Presiden sini Borombinan Tako Pradara Gotong, Tomo sini Obokon Tulpur Bishini Chairman, Teo Kaimanjakan Joto Journalist Te O Amsari Lukuro, Te Organizing Lukuro, Anik Hasamate Hambaya Faro. Ambo kolot kok sekelar karang korbong kawati wai tong kotaku. Kay kok kamu sih, kaisa democratic country wo, gণতন্ত্র desho, chini fourth pillar je Germany, o fourth pillar je jago kerakku, a des a rajyo. Amsai gerak itu. Begini Chini Khorang Press Club kalau cek sana ni, Jepanda. Oh Panda dari sini tu Khorang Amsai. Sini Simna constituency, Mohunpur constituency ni bising pelajar. Mohunpur satu bising ni bising go, je kok thumro thumjagi tu. Abo tini oh jaga Press Club cek mana bising tu oh sam. Kebo kaham kai tangjaga ini. Kakek, ciri food pilar no jumbo, tebo, kerak tadi juga bisa kami samu jumat kaya. Ciri di pasar apa ni? Kebangga lama hanya tui karen kebangga zuzat no tui no. Ciri sangbatik do, je journalist do, je samu kaya mani, amo bolai do, sun. Baik, karena ini jurnalis tertulis kayak sini kami amsa di problem sendiri mungkin banyak kayak sebab itu jawaban ini je problem itu solve kayak ini sambadi ego jurnalis terkomoni bagaimana sarat di prasara baru borso jod tolong ini problem problem isau di sektor kebemu mungkin apa kayak kaham ada Jotono isau itu kurang penundai, abang jurnalis sebagai kamu. Tetapi je media, or sangat itu tadi je media balik itu important sini gণতন্ত্র, des gণতন্ত্র rajo. Je gণতন্ত্র rajo je ada songgago election rokungo, odora rokungo sini jurnalis sebagai kamu balik itu. Foto Petini ciri di pasar ko, 21st century ko, tahu teruk o journalism ini dia sebuah kisah menunjukkan
बेलेगेनो नांगौ कै दाबो total सिस्राय रक सिक्ला सिक्रि रक थानाय रक फरायनाय रक बरनो सुबुंमोन फरायनाय सुबुं जे जार्नालिस्ट जे कैसे सब्जेक्ट ओ सब्जेक्ट नो दी फरायनाय कै जों लोगोआव सुबा सुबा देखायगे जों डेमोक्रेसी नो प्रोटेक्शन दिखानि सिनि यापनि ग्राहक आबनि बागै जार्नालिज्म फरायनाय गोबां ल' मा फरायो गोबां इंडियन पेनल कोड इंडियन क्रिमिनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आरो टाच माखे कारण बजाराव बो स्टेट नाने ना आ विषय रखनो सायमाने ना बिनि बागै जर्नलिज्म एज ए सब्जेक्ट और कैसे लॉ नि विषय बेलेगनो गुरुत्वपूर्ण नांगौ माने के आरो नो बिनि किसा दा टाच सायमाने जिनि प्रेसिडेंट दिपानि जिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि नर्मल जे कगो सावि खानानै आरो मा रिपिट थायो आरो बेलेगनो नांगौ माने कगो कारण गोबां कुटी रां बाजेट जों गिदिरसिन त्रिपुरा जेहेतु आदियो जार्नालिस्ट खालामनाय फैयो फिया दाबो जे एंड्रइड मोबाइल नि जराव जत नगनो जों दाबो दिनै त्रिपुरा राज्योआव बो आमचायो दाम घटना खा बो जागा बो माहाय बुमियाव बो जागा एक्सीडेंट खा बो जागा लामायाव हामया खा बो जागा कारेन्ट पाला चक माने गोबां निउज आरो चिनि ससियेल मीडिया फोरखौ आबुथ' जार्नालिस्ट रबि बागैनो जों दिनै नुबोयोमोन कागे जों तामनु जे चिनि जार्नालिस्ट फोरै बे संबाद पत्र पत्रिकाफोरखौ बुरिनि बागै जे जाते चिनि त्रिपुरा सरकारनि बिरुद्धे चिनि त्रिपुरा सरकारनि एगेन्स्ट गोबां खबराव सापजाखौनो जों माबोरै रिप्लाइ आपनि उत्तर जों रिमानि नुजाया कारण बिनि सेक्से माने जों आगि साबिमानो जिरानियाव चिनि रबिनिटन कथाजाखनि करो आजराव आमरो एक्सीडेंट होनिजे साजाखनि आपुनिजे जार्नालिस्ट आजराव चिनि त्रिपुरा सरकार आसि एक्टिभ नियाखौ केवा तामुनि जराव उपाय आरो जों स्ट्राइक ग्रुपनि मानखौ जे आंनि एक्सीडेंट उनिगे बेथाखा तिरुपुराम बेगर मासु बबहायके बेथाखा अवश्य तामुनि जराव बेसो एक्टिभली नुनो केसिनि कपालनि आजराव चिनि त्रिपुरा सरकार जार्नालिज्म आसि इम्पोर्टेंस नि समखायानि बागै चिनि लोगोफोरनो जों निउज रखनो आकथुम रखनो जों जनगण हके पाब्लिक जों नुनो मोनो फिया ताबो दिनै चिनि दाखौ रजित देबरमा चिनि दाखौ अंशु देबरमा चिनि दाखौ दंसरनि जे या क्रिश्चियान आबो बेलेगनो बलायजानाय मतो या क्रिश्चियान जे जागाव चिनि लोगोफोराव कष्ट दुख ओ दंनि दङ आ खबर रखनो दिसावै चिनि लोगोफोरखौ गोसोआव फुरनानै आंनि जे या क्रिश्चियाननि आबो बेलेगनो गाहामखौ आजाबा जोंबो लगे मारिलायनाय जनसाधारण हिसाबै प्रफेसर बर' हिसाबै जों बायदि दिनै हेजामारा प्रेस क्लाबनो सेक्रेटारि सानैसोनि नोंसोरनि हेजामारा आमचारि जारा दिनै आं सायमानगा दिनै जारा कमिटि खाजानाय कमिटि अलरेडि खावैसे फैखे खाजानाय जे अजाबा जे पदरक संजागोन गानो आ पद संजागो खारियै सामलाय जोंबाय जुगाजुग लायो जे बेखौ जों सुबान रेडि ना दङ बे कमिटि गाहामनिफ्राय जानानै गोसोखांनि सम खालायदों आबनो जों बिआइओ आबनो जों स्टुडिअ बेबायदि आं बखौ कलगासिनो हरगौनि दङ जत टाइमानो जत खालामनानै थांबाय ते आंनो दिनै इनभाइटेसन थायो रिंगै और कक साना जरायमानि बागै बेलेग थांबाय Thank you very much all the journalist person. Thank you. Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma announced the new committee names of Hejamara Press Club in the end of the program. Animesh Debarma is appointed as the president of the Hejamara Press Club and Khukun Debarma as secretary. TTADC EM Robin Department ke tini orang famous ke Khumlung Press Club secretary te tipani president tolong wasat to TTM ke bang
आलासिनि जे कमन प्रेस क्लाबनि मेम्बार हिसाबै डिउटि पटेल कायसे शर्ट स्टोरी सावन नाम हिमाचल प्रदेश बंगा भारत हादरनि कायसे स्टेट दं हिमाचल प्रदेश अबंगा कायसे हिल एरिया अबहाय हिमाचल प्रदेश डिविजनल स्कूल कायसे पाला आपारा सिनियो आथमरा लंथाय नुरानि कायसे पाला जे जगह लामा गरै दै गांगेमा तुगिया कारेन्ट गरै स्कूल गरै फरायनानै स्कूल सेक सेक्रेटारिया जाबाय आबहाय पारानिनो खरचा दंसरायनि मुं अर्जुन नै ब सरायजिनि मुसुजाखौ फरायनानै बिखाय कारण वाइसआव बिसु बुंनायाव दङ निउसपेपार खालामनांगौ पेपार खालामनांगौ मेगाजिन वाइसआव जोंगौ কিন্তু बिनि खाव माथो मुसुनांगौ सालसा टुरिस्ट खरचा बेलेन थांगौ बवाय मालायका के बबिन बखनिखौ बखरो बिसाका के साकाजे तावानाबि नों बाय पोस्ट सोंना अमहाय मालाय सिटि होयमा के आज ए टुरिस्ट के बसारनांगे बकायसा मीडिया पर्सन नि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जों बीबीसी हायो आबहाय खरचा दंमोन के आबो अर्जुन बसरायखौ आंताव साइखौमोन दङ ताबुकनिखौ गेमो 30 বছর सिगां बसरायखौ जेफोर अनेक सिगां मोबाइल आसार करियो के फिर बतर तोरते साजा तामका साजा बुंनि आरो साजानाय माइकनि थाखाय के सरकारनिफ्राय बर'नार साबसिडि गोनां माइरं हगा के तामका जे माइरं माना दंमोन बर पारान बर'नारिया फिया बाजन गभर्नमेंट अफिसियेल सुपर साइकिलिगा गाके गवाफथा समिले माना आदि वाइसा टुरिस्ट एबा मीडिया बीबीसी निफ्राय बर' साइकलमानि नहेर नांगे सिटिसि के बतन फैया सिटिसनि आरो फैया गाके आस्ते आस्ते बर'टक थाकी पुला पमियो जे एलिगेशन खामानि आबो कक्सिया दैकरि कक साका एजुकेशन डक्टरी कक होनसिया आस्ते आस्ते मो आइसोय के बसायनि सिनिसिकानो तामनि खबर मेन स्किल न्यूज़पेपर दो पब्लिशिंग असमय रागास क्लियर मेन न्यूज़पेपर Reported by Pravir from Hajamara, Chini Khorang. The corpse of a person named Santosh Gaur from West Rajnagar area was found inside the water tank near the UBI IT Bata at Khwai Brindaban Ghat on Monday morning. Khwai police arrived at the spot after they got the information. The corpse of a 30-year-old man was found inside the water tank by the workers of IT Bata near the UBI IT Bata at Khwai Brindaban Ghat on Monday morning. Incident was reported to the police. Khwai police arrived at the spot after they got the information. Police identified the corpse after the body was taken out from the water tank. His name is Santosh Gaur from Tulashikor, West Rajnagar area. However, both the police and local have got no idea how this man fell in the water tank and lost his life. আমি রান্না বলছি কেন বাচ্চা ওই আইসে যাবার আয়া তারা দেখছেন গেছে লেট্রিন থেকে আয়া ওই দিকে যায় ওই দেখছে দেখতে সেটা দৌড়ে গেছে আমার দ্বারা গিয়া করছি আর কি ঘর বান্ডারি তাড়াতাড়ি আইও আমি বলছি তা আইও তাড়াতাড়ি ওই আইয়া আমি দেখছি দেখতে সেটা আমরা মালিকের দ্বারা ফোন করছি দেখছেন কি ওই লাস্টার আইয়া দেখছি মরা জলের মধ্যে পয়টা মরিয়া দিচ্ছে কোন সময় মস্ত এটা আমরা করতে পারি না তো ওই মালিকের দ্বারা আমি ফোন করার লাগবে আর কি মালিকের দ্বারা ফোন করতে করতে মালিক এসে থানা লাইছে আয়া তারা লাশে ওখানে লেগে গেছে তারা পরিচয় পাওয়া গেছে না পরিচয়টা এখানে থাকতো এটা বাচ্চা তো রয়েছে কতদিন এটা এমনিতে বেরাম এখানে একদিন ঘুরে গেছিল ওই যা সাইডটা ওই যেটা বলে জুতার সঙ্গানি লাগে তো জুতার সঙ্গাইছি পরে এটা ভালো হয়েছে নাম কি এর নামটা জানি কি আমি কোথায় পারি না বয়স কত হইব হ্যাঁ আনুমানিক বয়স কত হইব বয়সটা তো 20-18-19 এর থাকতো এমনি কি বাটাতে কাজ করতো না এটা কাজ করবো এটা ফিজুয়াতে এত বড় গুড় এটা আদা ইয়ার বন্ধুর মতন হারা দিন রোগ উঠে মির্জি বেড়ার মতো আজকে সকাল অনুমান 6:30টার দিকে আমার মোবাইলে একটা ফোন আসে যে বৃন্দাবন ঘাটে একটা নাকি আননোন আনআইডেন্টিফাইড মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সাথে সাথে আমিও যাই, আমার সেকেন্ড অফিসার যায় যুগল ত্রিপুরা এবং আমরা দলবল নিয়ে যাই। তো ওইখানে গিয়ে দেখি বৃন্দাবন ঘাটে রাস্তার পাশে একটা জলের ট্যাঙ্কি রয়েছে, ওই জলের ট্যাঙ্কিতে
তার মৃতদেহটা আমরা দেখতে পাই। পরবর্তী সময়ে তাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, যার নাম সন্তোষ গোর, বাবার নাম পরিন্দ্র গোর, তুলসীকর বাড়ি। তারপরে আমরা এই বিষয়ে একটা অস্বাভাবিক মামলা নিই আর কি। বর্তমানে হসপিটালে রয়েছে এবং পোস্টমর্টম চলছে। Police sent a corpse to the Khwai hospital after the body was taken out from the tank for the post-mortem. Bureau report, Chini Khorang. Ambassa Tiprasa Press Club was inaugurated by MLA Paul Dangshu together with 9 members on Sunday. Karamchhara constituency MLA Paul Dangshu commenced the newly established Tiprasa Press Club by lighting a lamp. Khumlung Press Club President Angshumai Debarma, Secretary Ranjit Debarma, social activist Pradeep Riang, and TIPA President Gautam Debarma were present on the occasion. Tripura Kokborok Media House are progressing rapidly without following the other community media house, which is why the Tiprasa Khumlung Press Club is officially approved by the state government in a state-level journalism. Moreover, the Khumlung Press Club has taken the initiative to open a district and sub-district level Tiprasa Press Club. After the Amarpur Ompian Korbuk Press Club was established on the last 30th of July, once again 3 other Tiprasa Press Club was established. With the initiative of Khumlung Press Club, after the Ambassa and Khwai Tiprasa Press Club was inaugurated on Sunday, Hajamara Press Club was also inaugurated with a total of 9 members under Shidai Mohanpur subdivision. Karamchhara constituency MLA Paul Dangshu commenced the newly established Tiprasa Press Club by lighting a lamp. The program was held at Jagannathpur Guest House. Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma, Secretary Ranjit Debarma, social worker Pradeep Riang, Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debarma, Tiprasa Photo Media Association Secretary Amulya Debarma, and Khumlung Press Club Vice President Nipendra Debarma were present on the occasion. Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma delivered a welcoming speech. Narwari Okra but GPS Koramshura Asukthani Boromanang MLA Chini Khorang Tripura Hambai Maru Opangabo Bolchorakaham Permani Bagi Teo Hikeno Chini Khorang Khumlung Press Club ni President Kako Okra Angshumai Debarma Tongo Tripura Indigenous People Press Association ni Achukhang eba President Kako Okra Gautam Debarma Teo Hikeno Chini Ganago Dam Chawasukat Tongo Oam Sedino Luku Ham Shamung Khainai Kako Okra Pradeep Riang Abono Bahino Bini Jorakaham Permani Bagi Hambai Maru Ceng samani kok sanani bagi anak jora bermani bagi ang tini Ambassa Tiprasa Press Club also masuk nopo hambai maru baksa keno mano tangri Ambassa Tiprasa Press Club bumung rezakha actually oro kelai ke sangatang kakake Ambassa Press Club already tongo General Press Club abo azagabu wanji betungo Tiprasa betungo. Pihak betal kok ya sing Tiprasa Press Club nang mani kok sing obon sesekang. Tapi betal di dalam saya rogo thangnai next last Sunday bo korbo khazaka ekore Amarpur subdivision ni bumung bo subdivision o Ompio khazaka. Aro bo sing kaino mas khalaiga. Je jaga bo already Press Club tongo jaga bo Ambassa Press Club mereka bumung sulai karena abang begitu, kesana kahit Tiprasa hebat kesal ni, wansok lagi. Dini sing kenawin mangai, itu bah sarjana, itu bah sarjana, punya jaga wayang jana, punya jaga pondok jana, punya jaga sekolah jana ke, kemudian khazak mani. Press Club khazak mani abo kok tu matunai roni bagai sini kaham kok tu mayan. Ambassa subdivision ni joto Tiprasa eba Ambassa subdivision ni joto lukurok ni bagi buka sekok tu makaham. Press Club di samung dalai ki kotor. Press Club tongnai kok tu matunai roni dalai samung kotor. Abo kok tu matumoi awai mung kanya ni sini samung ya society o sini kotor ma bumi kato. Kotor ma samung khaijak nai tong. Di samung abo sekarang mesin tu kelai ini hai terus kami jual abo sen tangsang lagi kelai ni. Press Club di samung tego sen ini ketal atau subdivision khazak itu mana jora kom ni bising orang khajat ni
네 사나미 나고에가 사나미 무슨 거 나이 지금 프레스 클럽 가야위 버슨 진이 프로페셔널이 상으로 못 당나네 에바 지금 꼭도 맡음나이 꼭도 마와이는 가이네 피해봐 프레스 클럽 동안이 어부 그봉로 자가고 지금 주바주르나이 저라고 지금 가버레스 그냥 탕탕이고 지금 약기 사자기 많어 라지르 자기 많어 하미야 꼭 사자기 많어 부자기 많어 또 액시덴이 많어 아부 하이 저라고 지금 응퉁 kuno media house ni borok print media newspaper ni correspondent 응퉁 kaisi YouTube news khane ingthung bo blogger khane ingthung hai to chini communication borok awan bagi sim kirina ni ko krei kebo saya khaimani krei bo jono yakti sei tongke jono hamya kok sei tongke jono yashi shui tong khangke jing kirina ni ko krei nor nikan aus jeng tongo jeng Kumulung Press Club Agotla Press Club emonki kubui hingga jeng Chini Khorang jodoh tongo Chini yago Chini Khorang hapang tongnai edisi hapang tongnai state thani hapang tongnai IC department tongnai Press Club khajak mane teibo nangkuk mane obrok ngai nai di jeng Chini professional samung nai kroksa reporter ni bagai kroksa kok to mathuna ni bagai state government ni bakti kabang facilities dong kabang chini cheksa rok dong abono kintu jeng kuno Tripura sari reporter mania karon kangke abono na thangana jeng government by approve khaijak reporter na nangnai ngekeba kuno press club ni membership na hajak na nangnai kintu jeng tauk sumung asainai joto district no Tripura press club dong subdivision press club dong jeng aboni membership na hakena da inke bkhau prosna saiman ajagabo ekdom clear skok sajanai kangke government approved press club tapojati je kono state of kaisa no press club asamo Guwahati press club tomani hai Tripura bongke Agotla press club Agotla press club jengaro Tripura saro membership na hanan bagi dalai kutuk aro membership manan bagi 10-15 bosor bo nasingan nangu jorabo kebo di kepal tangkai ba ko mam awan bagi jora kaisau sina Tripura sana bagi alada press club nangu abo chogushi to ya abo government by approve khaijak abo hai press club nangu ni sing sangai jora kaisau tabo kongnai je hapang jono bosimung reka Kumulung press club ni Tripura sana ni bagi alada press club dalai tongmani ko sing tabo Kumulung ba shohor tongnai reporter sok simi facilities na man khangke government ni je man thai sokai ro man khangka abo to online ne chaya ne abon bagi semwan sogo dise bisi go tongnai khan thung subdivision tongnai khan thung district tongnai khan thung joto kokto no thungnai soman babe sorkari man thai sokai ro chini facilities tomaro manane nangai thangka ke tam nangai press club ni membership nana nangai press club ni membership ko niko tau ambassador sengka press club khawilka obo facilities nana bagi sinya kabang apor di foto ko jorau suknai obon logi ambassador press club ni jo to membership na hazar baron community je to nero borno sento to Kumulung press club membership nai Kumulung press club ke hajina nang saitenga Agotla press club hai bo government by approve khaijak ke chini accreditation card ni bagai chini health insurance ni bagai chini government ni kabang facilities ni bagi china pro apply khaiman nai Kumulung press club ni membership na hamani yago tabo komiko jehetu chini edisi hapang go chini Tripura sa botol by tiguljak regional botol by tiguljak chini hapang edisi hapang promani bagi edisi hapang ni bukti bo kabang ma sai to ngahal jagi to chini Tripura sa ko to ma kunai bagi hapang ni bukti chubasu one time financial help ro sekarang go zakka baskan go officially bagi doing man health insurance khajakan ni bagi proses na hajagi kamo channel no enlisted khanya ni bagi sarkar ni hapang ni kabang ma rang kisa tamo lakh obono kintu chini policy koi ni bagi reiman nya bidam ka risen khatong go sen one show go dakino policy ni thangnai edisi hapang ni bhakti go
policy change Chini Khorang channel logan state khajak mai every professional channel haikena professional media house haikena basa wei jengni da habai phai khanya ni bagi jenguni da habai compare khanya moton ingi mangnai compare ni jinis te thana ta ke jora jora useng thangnai program ro bang box ram ke balai sing khanam khunai to Tripura hostel jodi no 10 bai sing Tripura sarok jeng bayi bayiเอาจากเราวันจีแบบนี้ห้าให้นะจินตีประสาตีประสาให้กินวันจีเราไปทำใจตรงไหนมันห้างกันกันจินมันเท่าก็บริมาให้กินสิ่งมันนั่นมันวันจีเช่นนี้30 40 enlisted กันกันบริบินิวส์เตปะอันนี้20 25 enlisted กันกันจินก็ตัวกรีกรีมัน10-12 orangนั่นมันพี่อาบัตรก็การใช้การนี้นกการีพอบริษัทนกการี government นี่ enlisted เนี่ย government นี่นำผู้ชาร์มันเนี่ย government นี่ facilities มันเนี่ยaborok nosen baike manai man baike singa bono a facility sopran sini bising ngui man an har mono jeng ini press club khalanya ni jaga jaga o subdivision burung thanglai mani asep kok logyan kok kebang salane biya singo boni ya bolo khwaya thangnai no boni ya bolo heza marau hai no hai tin table sini abor press club nyau jamaro songbo hanya kok tomani pia batini robar ni bagi bes kang 15 Agust tomani bagi kabang program meeting by meeting. Likewise, the social activist Pradeep Riang and Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debarma delivered their speech at the program. Jung ambasa Tripura sa posong nei ba jung tabu Tripura mothani noi admission lo lam soko bisas kayo bes kang jung je tini press tini je kaisa democratic country ni 4 pillar omone daito jong nai thokeno chini ambasa Tripura club bising de jong no manai ne puilo kayo ge awon bisino jong dabo age amhai puri khono jong joto mansak chini Tripura chini media no jong je kono program jong bono Renglina haro, borong cung baterai itu sama kayak kan hamnya, cung jauh tu kan cung balke thansa ke cung sama terlalu cung. Kita uji itu sekretari sama hino, jadi mat hasuk thai, jauh tu sini tinan bagai cung kaham, hanya bagai ke cung thansa mat tonggai nai, unity mat tonggai nai. Jung kaisa society system mo jung matomai system mo jung dang he jekuro facilities no jung khaimea jekuro sam porasuna hindi nok ni sam hindi society ni political kanam thong ba jekuro sam no jung systematic he jung sam khai se chini mo success ngai kau boyan te ko kolok saya ang pujo leo jung o chini ambasa Tripura press club bising de tai Chini Khorang press club bising de Chin Doha Chini area ni development ba Chin problem ro so tai kisa jung solve to kai mano ama jung sathali nai Jumang tai hai manjat kya CPS tengni sini endlesser mono development hambai maya tharo te ko hambai maya tharo ambasa ni social work hai Datuk orang yang dari sini secretary, tapi norok, terus kamu jadi media orang itu semua kayak kamu itu mungkin di mana kalau zaman itu. Kok batamu sini je samung pada sini jalan, di sini orang je samung itu sesama, kaham hai bahaya soi jaga orang tepanana. Kepaiman amun bagi sih sen tancangan ini. Senjata no zain jaza tahu samung kaile ni kamu mobile di mana maksudnya. Bagi orang di sini dia print media ni bisa samung kaile. Siapa senjora oh mahai decision kayo. Jadi berkan ikut susaimennya. Mana kui kalau kan susaimennya rasa apa kayo semua. Kalau bagi sendol fan किसी सेक्रेटरी तो सही था सुधु ओमा हाई सिचुएशन साइचोनी जे इंसिडेंट नि फानमानो ओमा हाई सिमिया अपने लोग वो सिनी जे माथाय शक्ता जे गमान
जों गोबां मा सोंनांगौ तो प्रेस क्लब नि बर' जे जार्नालिस्ट जे सुबिदा मान दं त्रिपुरा सुबिदा मानिया तामनै मानिया गासिनि आसुक सिजुगिया एबा हेबासिनजे मीडिया नि दाम रुल्स दं बाहाय खायना ना बहमो हाय खलाया के साया और से काम के साइड में और बागे को धीरे थांजानि बिसुति फरसानि सिउरि दं माने साइमान तो मारो सिया खायना ना कैसे मोथा लेकिन ना लेकिन वो ना बस का मौसम में के थांजानि तो मा हम के वो सुसा को थांनि मालायनाय नि खावसम the city or ambassador जे संबंध तो मैं रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट और American खाबे वन शुगर प्रोफेशन काके पालबासे का तो मार्केट के शाम काम है ना एक कॉमन प्रेस क्लब प्रोग्राम जो हम तो माने तो कम्युनिकेशन में तो नहीं है कि प्रोसेस प्रोडक्शन में हेल्प करने का जो हम करने का सीन सोसाइटी को रुसका करना है जे सम खायदाय तो माने बिजाब तो माने आप लोगों से नहीं करी लाइन मालायने सुबह लाइन मालायने तो माने के सीन तो प्रॉब्लम सोसाइटी फैन अपनो आनी वाचुमा देखा कबा Kaya sa tawag po sa liyan kami yung bago sa थानानि नांनाय बायदि नरवे कुसन मालायनि बेले-बेले केनो लामसोबो नरवे बखासे राखुंदि स्टेडिनि जे सय सामखायनाय बायदि कुइ सामो आं बाक्सा थाबाय Similarly, the chief guest MLA Paul Dangshu also delivered his speech where he said about the responsibilities and duties of the media house and their ethics. Likewise, he also congratulated for establishing Ambasa Tripura Press Club and their new executive committee. Chini Khorang local social worker Chini I Press Club president, Chini secretary, Impani President program hamle yaparu tenoro jara pok namai ramno hamle yaparu oro jehetu in house ba jibon sakok saswana chini je fourth pillar bhi Germany media apna as a load of expression ninau load of expression himani karam gai media emotion बताऊँ power बताऊँ कैसा conclusion ना तू ही फिनानी government ना कैसा जगह pressurize खाये situation ना conclusion ना तू ना नी आ power media नहीं थानी अब यार ना lot of expression नहीं चुन नहीं on state hygiene और government facilities करीबन उन्हीं Haipano, Chini Jara existing to members of Boroka Suket Chai to Mabai, Tini, the plus media Sakao Kasa. Obono Chini Babi on thankful. Agibo, Nubiman hardly visit on district division reporters, the stringers division on Asuk by say Abu Chini delegation to Obuni Sakamatania. Obo coverage ma khaya but the limitation asset ne kintu tabuk nije situation emon ke rising kha emon ke creating kha je we are free to deliver what the fourth pillar of the nation is saying chinya of power dhamma babe chini asu jara phaya chini khumlung Press Club no hamai maribu or Ambasa Tripura Press Club no established kema babe or branch no jara o Press Club or Ambasa Press Club jara tomai members no jo tono best wishes you ani khaka dia karo noro go with sincerity with loyalty jate bui media no Koloma bumurui blame khayate jeta truth jeta reality chini jara chini especially 6 schedule area compromise chini inconvenience no kunui government ibus kambo tui finally bagai no me hoje honesty no me hoje job no abna
fulfill khaina bole am koine. Tai once again all the very best in Chini Khorang jetu khajaka. Ani torok theke from my side, I will be with you all every time, directly or indirectly. Again, Chini no norok bai kerengja, future of kerenggi thanai. Tai norok no best wishes to we angan ko. Khomlong Press Club President Angshumoy Debarma gave his speech at the end of the program. Omongka last Sunday also Chini Press Club inauguration kaya kaisa of the Press Club ngete kaisa ngete Korbo Press Club ngete omongka third Press Club inauguration kaya ko tirinyo Sunday haida no job subdivision robo sini Tripura Sokosuni Press Club sektor especially in subdivision no roman karot nake especially the hilly areas or the plain areas no ya karinai sini Tripura sa je kasing dong sengai kasing semua suja agi puja sengkung press club ko semua langsung mani kalau 2021 no sengkung mani ore kalau 2023 semua start sengai nak kayu especially sonam thang nge Tirinor kaisa space mangka space boltero tiri ambasa Tripura Press Club kaisa space mangka space no kaham ke no utilize ma khainai jon power ni logi responsibility galanya power pai jon power ni logi responsibility no jodi no thik dobe jodi no am jobi dengi anke aw poder perform thanma no thodi gamni logi kaisa Press Club bolte kono kaisa no kaisa dugla kaisa gi aw kaisa Press Club bolte no arakta kok selaimani jaga kok kaham selaimani jaga korno bahke suba laimani jaga अब हाकिना नर प्रेस क्लब मिति बहिना बरो आमसानि बरो खरां बरनि बखानि कक सानि एकटा थायिना थै आउस प्रेस क्लब गे जनरल प्रेस क्लब तमनि लगलो इखन सुंगानि प्रेस क्लब मांगलका तामनि गे सिनि आमसाइ बिसिनि सिनि सिनि खारा आमसाइ बिसिनि बुनि बसमनि जाति बरक जेसेबां रिपोर्टिं खायम थांनि बरनि आरो कम्युनिकेशन के गोबां मा थांनाय कक बरकनि थांनि language game थांनि सोंले सों अफ हिलनि आसानि बो जे सों बाय सों बुजि जे साव बिसि बुजि ने गाबन बालायनो सोंदेबो बि थांनिमानो सों पारा बिसि थांमानो बरनि जे लामानि जोंजा दैमानि जोंजा लाबो सों सब समय दङ आबैया हामिया गाबादिनो सों गोबां मानसिनि रेसपन्सिबिलिटिस नो सों सागाव दै थाइमानो के सागा दमन लगले सोंनि सानथाना के सिनि जे एमएलए कलेले बबो संबायनो जरा काइसो दमानि के बिन्द्रिबो सामनो सम जे प्रेस अफ नो ते फेसिलिटीज जेसे पांसा दमा जेवन जनरल एरियास रब दमान हाइना समान संबो आस्था सिखर बिसानाय आमै सिखराम हाइनो आसु बायनो आंते प्रब्लेम थारिया कारण गोसोते काइनि जाबो सिगिनाय प्रेसनि बन्दर दमोन आं मुल प्रेस क्लबनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै Tripura ambassador Tripura Press Club mo sila play kaina haka ke borong committee je khazakmani on dikhe Khomlong Press Club President Angshumoy Debarma announced the names of the new executive committee of the Ambassa Tripura Press Club. Shekhar Debarma was appointed as the secretary, Assistant Secretary Kalon Kanti Riyang, President Manish Debarma, Vice President Bishwajit Debarma, Cashier Uday Debarma, and Finance Secretary Shumanto Debarma. Reported by Shekhar from Ambassa, Chini Khorang. On Monday afternoon, the last honor of gratitude was given to Assistant Commandant Hamsarai Riyang at Khwai Ramchandra Ghat 6 Battalion TSR Headquarters. 6 Battalion TSR Commandant Ranedita Das, Telemra SDPO Prashunkanti Tripura, and other police officers were present on the occasion. Jawan were devastated after getting the information of Hamsarai Riyang lost his life. On Monday morning, his corpse arrived in Tripura by an aeroplane. High-ranking police officer IG GS Rao, MLA Philip Kumar Riyang, MLA Pramod Riyang, and his family members went and received the corpse at MBB Airport. Police officer IG GS Rao, MLA Philip Kumar Riyang, and MLA Pramod Riyang has shown the last honor to late Hamsarai Riyang as soon as the corpse arrived at the MBB Airport. After that, his corpse was taken to Khwai Ramchandra Ghat 6 Battalion directly from Agartala MBB Airport. There, the last honor of gratitude was given to late Hamsarai Riyang. 6 Battalion TSR Commandant Ranedita Das, Telemra SDPO Prashunkanti Tripura,
and other police officers were present. Basically, Hamsarai Riyan 2014 ব্যাচ মানে ব্যাচ PTS অফিসার মার্চ থেকে ওই সমস্যা দেখা দিল। যেটা প্রবলেম ছিল বোন মেরু ক্যান্সার। তো লাস্টলি টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল কলকাতাতে ট্রিটমেন্ট চলছিল। তো কাল মানে এক্সপায়ার কত তারিখে ছিল গিয়েছিল স্যার এই ট্রিটমেন্টে? মোর দেন 2 মাসের মতো হবে। মার্চ থেকেই ওখানে ট্রিটমেন্টে ছিল। মাঝে মাঝে ইমপ্রুভমেন্ট ছিল, খুব ভালো হবে ভাবতাম। সবাই ভাবেছিল যে ওর কিউর হয়ে যাবে, তো লাস্টলি দেখা গেল কমপ্লিকেশন আসবে। তো কালকে মারা গেল। কালকে কয়টা নাগাদ হবে স্যার? 11:30 সকালবেলা। ওখানে প্রসেস করে অনেক প্রসেস আছে, প্রসেস করে আজকে নিয়ে আসবে সকালে ফ্লাইটে। এখানে ছোটো একটা প্রোগ্রাম ছিল PSP আর ইয়েতে এয়ারপোর্টে। সেখানে আমাদের আইবি স্যার ছিলেন, IBTS হাউস স্যার ছিলেন, APM হাউস কিরমালার সাহেব ছিলেন, আরও তো অন্যান্য অফিসারও ছিলেন। আর ওখানে ওনাদের পরিবারও ছিল। ওখানে লাস্ট রেসপেক্ট করা হলো PSPর তরফ থেকে। তো এখন দেখছেন আমরা এখানে শোক সালামে প্রেজেন্ট করলাম। তো এখন আমরা গাড়ি দিয়ে ওর বাড়িতে যেটাতে আছে কার্যপুর টিউশন নিয়ে যাবে। তো ওখানে আমাদের এক অফিসারও যাবে, প্রেসিডেন্ট যাবে। এখানে যা যা মানে কোনো প্রয়োজন পড়লে আমরা সব রকম সাহায্য করছি, কী কী প্রয়োজন। ওখানেও 13 ব্যাটালিয়নও ওখানে রেডি আছে কার্যপুরে। স্যার উনি কোন ব্যাটালিয়নে ছিলেন আর উনি যে মারা যাওয়ার আগে ওনার র্যাঙ্ক মানে উনি যে মারা যে গেছে ওনার র্যাঙ্ক কী ছিলেন? উনি বেসিক্যালি 6 ব্যাটালিয়ন, আপনি যেখানে আছেন 6 ব্যাটালিয়ন ঠিক আছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট ছিলেন। ওনার পরিবারের কতজন ফ্যামিলি মেম্বার? ফ্যামিলি মেম্বার 2 ছেলে, এক ছেলে শিলংয়ে পড়াশোনা করে, আরেকজন আছে মেয়ে আছে, আরেক মেয়ে আছে। তারা আছে এখানে। তাদের পেছনে তো মানে আমরা যত রকম মানে ইয়ে আছে ফেসিলিটি যা পাওয়ার সব আমরা দিচ্ছি। তো আগামী দিনগুলো কোনো সমস্যা হলে তো আমরা থাকবোই ওর পেছনে, সবসময় থাকবো ওর ফ্যামিলির, যাতে কোনো সমস্যা না হয় তা তো দেখো সব রকমই সাহায্য করা হবে। 13 ব্যাটালিয়ন TSR ওখানে আছে, ওর 13 ব্যাটালিয়ন যেমন কাঞ্চনপুরে, তো ওখান থেকে হেল্প করা হচ্ছে ওদের বাড়িতে অন্যান্য কাজ যেগুলো থাকে। ও 2014 ni TPS Tripura Police Service ni DSP ও 6 Battalion TSR Adjutant Quartermaster DDO হিসাবে বো কাম খাইলাংখা এবং বিনিয়া কাম খাইমানি জরাওনো বো হামিয়া কলাইখা বিনি বোন মেরুন ক্যান্সার অংখা ओंखाय आबनि बागै बो कलकाता चिकित्सा थामानि चिकित्सा ततिनो बो लामा जखा बिनि उकुलोगो बो बिनि बिहिक बुमा बुखा ताइ बनि बिसला खरंनै ओंखाय बिनि बिसा कायसा गलांखा बो त्रिपुरा पुलिस सार्भिस फेमास सुकां बो कायसा बनि इंग्लिश मिडियाम स्कुल दङ काञ्चनपुरो आरो नै बो प्रिन्सिपाल काम टिचार दंमानि खूब सेराय गाहाम दंमानि बो कागज कलम लेखा जो को स्मार्ट जों फन भगिमाया नाय जों बर मिथुना नाय सब समय चिनि त्रिपुरा पुलिस ने खायसे अफिसार गाहाम जों कमा खातिनि 6th Battalion TSR Assistant Commandant Hamsarai Riang lost his life because of bone marrow cancer. His younger brother said he left his wife, 2 sons and a daughter. Angke toko Hamsarai ni payungsi ke biadi mai moke bini biara moke primary myelofibrosis moke bone marrow lost all moma bukini sini iong mani March 15 jiyo Kolkata wo thangye Tata Medical Center wo thangye interview aro test kiye Bobby Aram sing siyo thame primary myelofibrosis bukuro langmano jomani bini Sunday chung naimo ke 11
24 no ar po ECG abo device mo ke 1132 hiyo. Tabu ke bono borotuk ke tamo. Bini battalion na dutu. Bini battalion wo ta tu wiye. Tapore para ke kami ke. Chini para ke Kanchanpur sub division ni khakom thai para hiyo. Bini jelama samani jorawa bini umur busuk tamani. Busuk jorawa. Bini 47 years 5 months ongka. Nogo busuk koro busuk borok. Bini bihi tungo ke bini msala takunoi ke msa brui ke. Jamau. In the end, the corps of Hamsarai Riang was taken to Kanchanpur, Hapongtai village from 6th Battalion TSR headquarters. Reported by Bipla from Khwai, Chini Khorang. Fire caught on a running CNG Maruti van while returning from Matabari on Monday afternoon. However, the passenger inside managed to save themselves from the fire by getting out of the vehicle. Incident took place at Bagma Shalbagan area. The residents of Kathalia village were returning home from Udaipur Matabari on a CNG Maruti van on Monday. However, after reaching at Shalbagan area of Bagma, a sudden fire erupted on Maruti van. After they find out the fire eruption, the passengers ran away from the vehicle. Information was sent to fire service personnel. After receiving the information, they rushed to the incident place. At the end, the vehicle saved from getting burned with the fire with the help of fire service personnel. বাজারে পাইবার আগে গাড়ির মধ্যে সিএনজি গাড়ির মধ্যে আগুন লাগছে আমরা খবর দিয়েছি আমরা সেটা দেখি গাড়ির আগুন মোটামুটি নিভে গেছে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কারো ক্ষতি হয়েছে না এমনিতে সব ঠিকই আছে মানে জাস্ট গাড়িতে একটু আগুন লাগছিল ঢাকার মধ্যে আগুন লেগে গেছে গাড়িতে কই থেকে আইছিলেন আপনারা আমরা উদয়পুর মাতার বাড়ি বাড়ি কাঁঠালতলি আচ্ছা কোথায় এসিটা হয়েছে বাগমা বাগমা শালবাগানে শালবাগান বাগমা ফায়ার সার্ভিস যাইছিল না হ্যাঁ ফায়ার সার্ভিস কি নাম বিষ্ণু সেন Vehicle driver Vishnu Sen said the fire caught on the vehicle because of the CNG gas line leakage. Bureau report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. Lai thangnai 30 June Salmari War Chennai ni Bells Institute of Science Technology and Advanced Studies University ni English subject no tei PhD complete khlaikha North Polinpur Khwai Amsai ni Bukhok Bornali Deborma Mongai Khoroksa Tiprajak Bells Institute of Science Technology and Advanced Studies University ni English Department ni Professor Dr. V. Jaisiri Jagadeshani Naikol Mumbai PhD complete khlaikha Bornali Deborma Bini thesis ni title angkha Brutality Against the Vulnerable, a Structural Intersectionality Approach in the Slack Novels of Toni Morrison. Bini o kahaman mariwo bono kha kahamya pharka bini babu Ranjan Kumar Deborma. Deputy IST bini ama Kusum Kumari Debormano khobai borokni joto jaiti gostini takhuk bukhuk song abo haikeno bukhuk bornali Debormani o tongthokmani shalo bonokha kahamya pharo Chini Khorang Bukhok Bornali Debormani Nikoma Hakimpara Teljamura Post Office North Polinpur District Khwai Tripura মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Bringing to you the news of the day. The Assistant Commandant of the 6th Battalion TSR Hamsarai Riang passed away on Sunday. He lost his life while doing operation in one of the private hospitals in Kolkata. The corpse of Hamsarai Riang has arrived in Tripura on Monday morning. High-ranking police officer IG G.S. Rao, MLA Philip Kumar Riang, MLA Pramod Riang and his family members went and received the corpse at NBD Airport. After the Ambassa and Khwaai Tripura Press Club was inaugurated on Sunday, Hejamara Press Club was also inaugurated with a total of 9 members under Shidai Mahonpur subdivision. Shimnak constituency MLA Brishiketu Debarma commenced the program by lighting a lamp. EM Robindra Debarma was invited as guest in the program. The corpse of a person named Santosh Gaur from West Rajnagar area was found inside the water tank near the UBI IT Bata at Khwaai Brindaban Ghat on Monday morning. Khwaai police arrived at the spot after they got the information. Ambassa Tripura Press Club was inaugurated by MLA Paul Dangshu together with 9 members on Sunday. Karamchhara constituency MLA Paul Dangshu commenced the newly established Tripura Press Club by lighting a lamp. Khumlung Press Club President Angshumai Debarma, Secretary Ranjit Debarma, social activist Pradeep Riang and TIPA President Gautam Debarma were present on the occasion. On Monday afternoon, the last honor of gratitude was given to Assistant Commandant Hamsarai Riang at Khwaai Ramchandra Ghat 6th Battalion TSR Headquarters. 6th Battalion TSR Commandant Ranadita Das, Telemara SDPO Prashunkanti Tripura and other police officers were present on the occasion. Fire caught on a running CNG Maruti van while returning from Matabari on Monday afternoon. However, the passenger inside managed to save themselves from the fire by getting out of the vehicle. Incident took place at Bagma Shalbagan area. Bringing to you the news of the day. A total of 52 voters from 18 families from Ompi, Gamaku Bazar area has left the BJP and joined with Tripura Math on Sunday. 41 Ompi Nagar constituency MLA Pathanlal Jamatia has welcomed their new supporters with the party flag. Like always, it has seen a party-changing event at Ompi Nagar constituency for 2024 Lok Sabha election. Few days back, voters of Tripura Mata has left their party, but this time it turned opposite. Likewise, 52 voters of 18 family from Gamaku Bazar area of Ompi has left BJP and joined Tripura Mata on Sunday. 41 Ompi Nagar constituency MLA Pathanlal Jamatia has welcomed the new supporters with their party flag at the event held at Gamaku Bazar on Sunday evening. सरकार गरीबरो सरकार बुलायदों आइए दिनै बिजेपि थायो आसुदरा जों थांनानै ताखौनो दिनै जागा माने तमांखा तिरप्रा मथायनि जे बुंनानै अजराबो थाइबिनि दं अमन दाबि जोंनो खायो आइया आइफानो दिनै ताबक सिजा नुजा बाजा आइफानो बिखाय दंखा बाजार बान्दाव थायो बरबो थिलेखा आइफानो दिनै खामानि लामानो बर' जाखा हालनि गथनो हाल साना दागुनि बाङै गथ' खायसिनाय बायनि बाङै गथ' खायसिनाय खामानि
On coming days, BJP executives of Gamako village are ready to join Tripura Matha by leaving their party, said by 41 Ampinagar constituency MLA Pathanlal Jamatia. আজকে আমাদের গামাকু বাজারে একটা জয়নিং প্রোগ্রাম হয়। এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমাদের দলে শামিল হয়েছেন বিজেপি ছেড়ে 18 ফ্যামিলির প্রায় 52 ভোটার আমাদের মহারাজার যে থানসা আইডিওলজিতে ওনারা যোগ দিয়েছেন। তো ওনাদেরকে আমরা স্বাগতম জানাই, মনে প্রাণে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি। কারণ সবাই জানে যে ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, ভারতবর্ষে যেভাবে সরকার চালাচ্ছে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমরা এখন মণিপুরের ঘটনা দেখছি, মণিপুরে 3 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, ওখানে এখন পর্যন্ত কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোনো ভূমিকা নেওয়া হয়নি। অথচ 2 জনের খোলা ময়দানে রেপ করা হয়েছে, রাস্তায় নামিয়ে সবার সামনে অপমান দেওয়া হয়েছে। এই জঘন্য ঘটনাগুলি কিন্তু আমরা ভারতবর্ষে বোধহয় কোনো রাজ্যে এমন হয়নি, কিন্তু আমাদের মণিপুরে এইভাবে ঘটনা হচ্ছে। সেটাকে যদি ভারত সরকার স্টেপ নেওয়ার যদি প্রচেষ্টা চালায় তাহলে কিন্তু সম্ভব, যে কোনো কিন্তু অসম্ভব জিনিস নয়। কারণ ভারত সরকারের হাতে হোম পাওয়ার আছে। আমাদের কি বলে একটা ইন্ডিয়ান আর্মি ফোর্স বা সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে যদি একটা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি দিয়ে ওটাকে কিন্তু রুকা যায়, কিন্তু ইচ্ছাগতভাবে ষড়যন্ত্রই বলা যায়। কারণ এখন অবধি এখানে থেমে নাই। তো আমরা সরকারের প্রতিও ধিক্কার জানাই। তাই পাবলিক, আমাদের যারা জনগণ আছে, দলে দলে কিন্তু বিজেপি ছেড়ে বিভিন্ন দলে যোগ দিচ্ছে। সেই উদাহরণস্বরূপ আজকের আমাদের এই সবাই কিন্তু আমাদের এই গামাকু বাজারে কিন্তু আবার বিজেপি ছেড়ে 18 ফ্যামিলির 52 ভোটার কিন্তু আমাদের মহারাজার খানসাই কিন্তু সামিল হয়েছে, সেটাই প্রমাণ। However, on coming days, of whose force will be more at 41 Ampinagar constituency, that time will say. Bureau Report, Chini Khorang. On Sunday, after the Hejamara and Ambasa Tiprasa Press Club was established, Khwai Tiprasa Press Club was inaugurated together with 15 members. Khumulung Press Club President Angshumoy Debarma commenced the program by lighting a lamp. Telemara Subdivision SDPO Prashunkanti Tripura, Mungyakami RD Block BAC Chairman Sunil Debarma, and Tulashikar RD Block BAC Chairman Pradeep Debarma were present on the occasion. After the Amarpur Ompi and Korbuk Press Club was established on the last 30 of July, once again 3 other Tiprasa Press Club was established. With the initiative of Khumlung Press Club, after the Ambasa and Khwai Tiprasa Press Club was inaugurated on Sunday, Khwai Tiprasa Press Club was inaugurated together with 15 members. Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma commenced the program by lighting a lamp. Telemara Subdivision SDPO Prashunkanti Tripura, Mungyakami RD Block BAC Chairman Sunil Debarma, and Tulashikar RD Block BAC Chairman Pradeep Debarma, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma, Vice President Nipendra Debarma, TIPA President Gautam Debarma, TPMA Secretary Amulya Debarma, and others were present on the occasion. Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma gave a welcoming speech in the program. Press Club katal khazak mani from committee katal na se pura public na ho school ni student na ho apni dia kalai khot photo mana ka apa tagaro kaise rumon singka ko kuroi changini kalai ke balkanam ei shalkanam puan sobo dinio sal obo mutu to me kaise sal puila no dinio pandani chini naro edo di chairman promi to Mungyal kami blog ni chairman sir Sunil Debarma, ay Tulashikar blog ni chairman sir Pradeep Debarma blog saja. Kubo hekena sok ay sok ay kanwa ni man kana chini Tirlamura subdivision ni DPO sir Prashunkanti Tripura bolo hekena sampai marbo. Chini mas kamodang sawa sokar chini Khumlung Press Club ni president ako brown Angshumoy Debarma. Saya sukses TIPA Tripura Indigenous People Press Association. Jadi Tripura hastewo waktu macamnya ini kaisa katal organization TIPA ni sumber ni omotani asukang presiden sarbu dokter korma berbahasa. Teo bahaya Khumlung Press Club ni kayaknya
Ozagawo TPM Tripura Photo Media Association ni Secretary Katuk Omilo Deporma, Kongoba Hemi Press Club ni Vice President Pastor Reverend Nicolas Deporma, Kongoba Hemi Nomor O Subdivision ni Eba O Kuai District ni Tripura Photo Makunai. Kasih aku bilang saya tangga, jadi sikon dia pandang kan orang ini harus hal belai itu narasanya hal, kongkoman hal. Jadi kerap ini kongkoman apa no, sih tadi kaisa proof menzat kan. Oh press media professional sih, jadi sih itu kalau balai kita sedai tu sih. Jadi senior di perasaan ini sih ko senior jurnalis mana sih tahu kau itu Omsumo Deporma, Kongo, Proton Deporma, Kongo, Koloi, Kongo Sakaikan. Sini society ni bisingo, orang tu senior ni tak merah. Itu bunyi society orang yang tangga kan ke. Retired na baik kan, orang ni bukan naik baik kan, usus man baik kan. Jadi semua orang baik, orang ni experience baik, orang ni quality baik. Jadi sunan itu dia. Uwi pemania, orang ni mungkin itu tahu kebang mana itu kan, kebang mana kau cuma tunai kan, kebang mana jurnalis kan, orang ni kebang mana TV channel kan, orang ni kebang mana newspaper kan, orang ni website kan, orang ni funding kan, orang ni government support kan. Tiada cerita kau nasib lagi, kamu kau kotor-kotor TV channel beri sini newspaper, kau kemawai. Beriku sini kotor-kotor website so. Jadi media jadi no, food pillar ni kau orang kata, sini society ni food pillar. Tahu ko tam jenai bunyi ke RCC pillar kaya pasal tak. Kalau itu orang sini RCC pillar, hebat sini food pillar kaya tam jenai lah kan sehingga kena hemat. Kalau itu kabel. Awal ini bagi sini dua pas sekarang gua, bela itu bunyi saya usul jago nak makan sobo. Awal ketal ko biasa society development, apa dua pas sekarang gua media di ruang tamu. Awal kita ketal kes hatinan yang abu ni ketal sini juara kau. Sembah ke, semua profesional serai ribu. Sentabu ko sini yang beri belai orang ribu, semua berbagai sekarang ini man abu sini nahan. Kasih kau sini tiba ni presiden sana ni saya dokter. Press club tam ni bagaimana? Semua bagaimana kapilah jodoh state no kaisa government by approve kaisa government by security kaisa press club tu. Asam Guwahati press club tu. Shillong apa hikino? Meghalaya press club tu. Agar tu Tripura apa hikino? Agar tu lah press club tu. Jodoh state no kaisa na press club. Kepas sini experience tu mungkin mana? Agar tu press club ni membership mana ni 10 bosor, 5 bosor, ke 12 bosor ni ham membership seman kaya. Ini tu government security press club ni membership mana ni? Tapi sen government ni presiden. Alhamdulillah set satu mania. Sen accreditation card mania, sen health insurance mania, sen apa jenis patar mania. Government ni kebang scheme mania. Ia bertahu semua dimana Chini society o MMK o Kuai district Delamura subdivision Kuai subdivision sini kok teman-teman mereka kebang masa itu sini bagi kok belai kok teman-teman apa proses tahu semua pun dibagi no aku tu lah press club by sini di perasa kok teman-teman itu sini bahasa wiman ya sini government ni facilities of mania edisi government ni kalau kita sektor mania ni bagi sini mansoka di perasa ni bagi alada press club nak je press club apa government by approve kajar ceng isi kolom marumai di praskar ni bagi kaisa press club rejection ni government no sammani dia no sammani montir no sammani paita version 2000 acquisition askari mars kumulun press club ni kumulun press club nama kumulun naam saya tongero edisi yang saya tongero sini ya Para Tripura ni jodoh di praskar kok teman-teman rumit betul. Kaisa press club, government approve kaya deka, aja gawo, merok membership nak mangai,
membership na kan membership na government ni thani dogre chini sepsa proxen samlai nai government ni facilities proxen mana ni babi chai tok lai nai ar nahar bumono kumulung press club songjak man tabu ko bahai kan kumulung press club songjak man ya gulo sing bobi man kha district wise subdivision wise bang ko to mathmai ro tabu digital ni jo social media ni jo to ni no ko chane rights to Tiada sini media, motor-motor house beri di bagi senti, profesional, optik yang mendapat kusuri tong sini. Abu di bagi ngan kata buk subdivision tongai, kamiu tongai, district tongai, kau rumah tongai, atau bahasa wih kerja ni. Abu bagi semuan suka, di bawah itu tu subdivision kaisa-kaisa ke di perasa press club tu. Senti Kongo bahasa subdivision kaisa press club sangat di perasa press club. Abu bagi yang orang yang kuai press club tu memang kamu kesana sendiri bersama teman kan, okay? Already kuai press club tongo, kuai press club mereka dalbidal society ni baru tongo, dalbidal kau ni baru tongo, bangsa itu tongo di berasa betul. Kebo kuai di berasa press club ke, only for di berasa ni bagi. Nahar mungkai sana, jorawo seng borok bay, samun citra kanero bay. Political party ni kau sama robai, ni akibat. Kebang mah apa insiden ini mana je kau cuma kumai ram, mana lasi mereka, kamera set mereka, mobile set mereka. Azora rogo, nang saisung ya, ini logi wo, kuai press club tongai, kumulum press club tongai, agar pula press club tongai, mana nani kau polisin, sing all professional sebaik kamu. Abu tu ni kau ini sisat contoh. Jadi saya di Ustaz kamu, borok itu kan hamzahnya borok, nanya di borok. Officially sama sini kaya, sebab tu macam mana borok ni halal belai kah. Sorgar ni sama karibo, nanya ni. Jadi di plaza polis official itu, jadi di plaza lupa ham sama hanya rokun tu. Sebab tu macam mana belai itu halal kah. Sebab tu macam mana jisir macam subau, jora borok. Kewan financial help kayu. Kau mana lebih mantap, kau koros itu. Obo hanya subah supply ni mana. Jorawo sembunyi, dok mana naik kan ke. Bunyi dok kan, kebang mah TV channel asal ini. Kau orang dok kan ni, contribution tu. Subah lain ni tu. Aisyah tak aisyah help lain ni. Orang tahu, hanya ikan ke help lain kan sih kan. Tangan ke. Orang ni dok kan ni, orang ni Bangla kod ni. 20-25 TV enlisted channel, je channel borok masuk 4 lakh, 5 lakh atau 10 lakh ke government ni advertisement mana. Dia bersini kau borok channel kasih kau nonton tu, edisi government ni 2-3 lakh advertisement mana, state government ni 3 lakh advertisement mana, mania. Karena kamu, ceng nama ni jaga ni ceng tanggia. Property ni documentation kiri, property ni license kiri, ceng professionally os kamu nak kelaya. Aku ni bagai, nol YouTube channel sini sama kaya we, Facebook sini sama kaya we, digital sini sama kaya we. Professional media house operation kering lain, sini ID na sebenar lain, jesep macam society ni tu sama kaya, ubi tu sama kaya, sini society ni orang jaga orang semua orang kaya, sini society ni sini di perasa yang melayu orang, MDC orang, EM orang, Montri orang, harus orang police officer orang, cuba semua hari sama. Apa tu sukses ni? Apa tu? Kau press club khazak ni, kumulun press club khazak ni, sini emang muk thangna ni bukan thangna. Likewise, Telemera Subdivision SDPO Prashun Kanti Tripura said about the responsibilities, duties, rules and ethics of the media house. Press ti gua sekolah idea kere, hepan cakri kena ni subah de jelu ke primani, awak nak sisa siar kaya na. Kan sahaja atau sini BSC kita mulia kami BSC chairman, saya tulah sebagai BSC chairman, saya kemudian ni press club ni Ranjit, rank of tama position of tama se itu play, sini potong promo yang cuma promo, jika nak bayar malam, especially yang bayar malam sini di blog no, je bar-bar ada कोई फरमानी बात गई क्या बात है जरा किसा अच्छा को तम हम बोयस बम खासे तो तब साल बैठ जा बोला का
50 लाख का साबै इलेक्शन तो नाइ सिसराय फना सेक्रेटारि को फना तिब्रा सरबा सेक्रेटारि आसाया काइसराय हेकेन जादो ओमफ्राय जतन मने काइसना सराय सराय सारा फनाय किन्तु जों बिसिङाव थाय दामहन मनि पाइ जाक्सि তিনি যে একটা হিস্ট্রি ইতিহাস যে ত্রিপুরাসারনি বাদে একটা প্রেস ক্লাব নাইননি বেলায় আমি থাকা आंबो आगे मानसुगो जे साख्रि खाया का होय दा प्रेस मीडिया तो भ्रमण बताबो रिटायरमेंट नि परे देशा प्रेस मीडिया भेनेर अपने मानसुगो आं मोचिने रतन भाई कथा हन दिशा बिशा को खुना मुसुगो दा बिसिले साया साना उनकाय कमसि जे जों सब समय पजिटिव बुंना नांनाय प्रेस मीडिया नि जे फान प्रेस नि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया ब्रक नि जे फान ब्रक जे सुमनि बाय कायसा बरक नि खाबाय थाङो कायसा बरक सित्रा कायसा हामि थाङो अब आं साकबाय थां आनि अभिज्ञता माने एक्सपीरियंस दा आं কিছুদিন আগে টিকা তো কোনো আনি মঙ্গি সুতিয়া যে आं শুধু ফটো সেশন খাইনে সাম কোন আনি কোনো অবদান করে না গাজারম মানি দাসম মানি বল হাই হনে ব্রক নিউজ খাইকা আনি মঙ্গই अब टोटली आं प्रोडक्ट प्रोटेस्ट खालिया आनि उनि प्रोटेस्ट खाइ दंबा ताके अब का नेगेटिव प्रोजेक्शन অথচ आदिनो चिनि जे साइकेल रेडियो आंबो पार्टिसिपेट खाइगा आबो तुइ बेस्तता के गाड़ी कैसा खाइगा खबर मनगा आंनि सोर्स आबो नायचम दै दंखा बर थां थाय नायचम दै ड्राइवर बाया खबै रमनानि हनै उलके ताम लाइगा ड्राइवर फट चकाय जेना जों नि तमनि चिन्ति प्रासा न माय पूजा खाबले बेसी बे बाइचारा खा दा ड्राइवर गाड़ी तो गई चाकमा का फाइपिका गाहाय हाय आपनो का सलाइगा का सबै ड्राइवर तमलिया गाड़ी तलावा हाबै हाव गिरो गुदु तो गई सिसे ना माल म गाड़ी ले जावसो आबो जे आं फोटो सेशन क्रेस का मखिसो उनके आपति रनो खायावै जों सब समय जदि पजिटिव प्रोजेक्शन थाइगा के जेसे सामसाया खाय तंनाय फानता बसाम का हमखानि बायतो जमा आनि स्राइफोरनि कैसा मुइतो दाफा दमानि आंगाफ्रा इंग्रेजी मा नमाया क्लास 3 परो परीक्षा खाता सुइतो मानि परासना तासे खाइजेगा फंगायगोन मार्बल खुनो स्कुल जरागोन थांलायो दिदु कुरुम बाखलाय थांलायो बायदा साखासाया थांलायो परासना तासे मनजाय आनि मंजा इंग्रेजी सुबंगले आपरो इंगा आपरो कैसा मास्टर बस लायो गुड बॉय है ही इज अ गुड बॉय है नंगा ओने शब्द कैसा गुड ये आबो सिमियां मुइतो दङ गुड माने काहाम ये आबो सिबां साइमानो नंगा आमार थांनि सिगा मा आं तिनि परीक्षारि दप्रो मास्टर प्रोटे आना गुड बॉय होनो काम माने आबो नंगाय आमा नाना निनि मास्टर मोनो जेहेतु गुड बॉय सराय काहामका नों सराय काहामना चेष्टा खायदि जीवना नों किसु एकटा खाय फंना चेष्टा खायदि ए आ दिनि सिमि आनि का टार्निंग पॉइंट आं ससमे कैसा साम गाहाम खायनानि आं वानसुबो बियानो एसे परिस्थिति हामदों जेबो लास्ट इलेक्शन थांगा 10 मिनिट जगाय आना होनो आं बीजेपी नि सपोर्टार कोन नंगा बीजेपी नि बरका आना होनो आं तिब्रामतानि सपोर्टार कोन नंगा नों रखम खरा बखरक फादे जा बेदेस खाजा खायफोरा थांगा खायाखै बदाय बदाय खामो चिन बरक आरो बीजेपी दो तिब्रामता दो आं आबानाया इन जनरल बरक मुनि सत्ताय बचार पाजन आरो कथियाम कोन yang alkata mani borok SD kono bu borok karnai borok pati ga hindi okole ka borok ga saka ta pordi noro kompor ga kontrol thaimia nai tapu jibai tamari atika dor komai di bat bakina khai nai ayam thanga ga abono dukuna go khawo ga last government tenure go ang busap chatok jaka Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma announced the new executive committee names at the end of the program. Abo samani karan khayam kha जों निजेनो सिना नांनाय आनि प्रोफेशन तामो ताबोदर प्रेस मीडिया तिनि कैमरा सेक्टर खाना तिनि पूजा खाना आबो बाय स्टॉप ता खाइदि आबो बिथांनि आबो खानि अभिज्ञता छि तिनि आं पूजा खाबले गतिके पूजा खा आति कोइ पूजा खा ओके ठीक আছে नेक्स्ट टाइम आं ताइ सतर पाउनाय ताइ न्यूज कनेक्शन खान थांगे ताइ डेंजरस जगह माथानाय आ जगह प्रो आं सतर मा चलिनाय ओके ताइ कैसे काम का ओमो बेलाय नाखौ मानि सिनि media person no je chini no sunai खूब
kong ke chini je kaham samung tongmani rok aborok awai onya tabo jemon rok hai borok post khaimani bagai media ni mani bagai Facebook YouTube ni mani bagai jotono nugu jotono sibu tamo kaham tamo saya nga mage belai nang mani ko betai te press club mani tin to press club nuka am te lebra press club bagai sarkar jagari to hoyto ba in future di press club jagar sarkar dabi hege manana ang beshi ko sara thaya karan to police ekne boro ani kaham no pano onorkom thai onorkom babe khwari te suina pa to am khai onek sotro goi masolo samani ro ap siar ke sayo to na ba kiar grei break grei sakai sai ki jago a ki ba grei lasima ba grei angke je sara ke sai ki jago tam ka tabo tam chakri khaite khaite tabo o tasi khoma hai je samai sai jago tabo lasina ba grei kha ki na ba grei kha seba khai ka des ne bagi onek pusapati na tamam bang ya wan sogoi bihi tamam bang ya wan sogoi seba khai ka tabo khai tai kisi sa tongpun seba khai nani aboni project jeng sini seba na jeng ma na chom lai ase thini na dorong poinai jepro news khai positive news khai di tai kaise kai motamo ekta seni tongo age kai sangbadik a jaga ki tabo sangbadik ongni phika kisu kisu a sangbadik jate onya ja sangbadik ngom khai kaham tai relation maintain submissiveness relation maintain ma khai nai ang bo bai kisa personal problem tongo nei abo na bini bepari negative news khai ga atita khai di abo onek prestige ক্ষতি খাইও মানে ব্যক্তিগত লাইফ অনেক ক্ষতি খাইও নর কসনা কসা পাই সুইমানো গা আবরনো কাসিং তাম সামনে হাই সায়ানা বল কাহাম গাকে ও কাহাম খনে চেষ্টা পাই সবসময় আসবে না গান কো পাইগা আর জরানি মা বগে বাই Reported by Ashok from Kwai, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। বিজ্ঞপ্তি: রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম চালু করেছে। এই প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আবশ্যিক শর্তগুলি হল: 1. কর্মরত সাংবাদিক হতে হবে। 2.
রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। 3. তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কিংবা পিআইবি স্বীকৃত অ্যাক্রেডিটেড সাংবাদিক হতে হবে। 4. বয়স 21 থেকে 65 বছরের মধ্যে হতে হবে। 5. রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোনো স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন। উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল সাংবাদিক এই স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য পূর্বে আবেদন করেননি তাদেরকে আগামী 31 জুলাই 2023 তারিখের মধ্যে নির্ধারিত উপায়ে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্রের নমুনা ica.tripura.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। Press notice inviting e-tender number 10/EE/MCD/PWD/2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Agartala West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 28 July 2023 for the following works. D. Chakma, Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Kunjaban, Agartala. Tripura Bamboo Mission, Shilpa Udyog Bhawan, Khezur Bagan, Agartala, Tripura West. Request for proposal through electronic modes are hereby invited by the Tripura Bamboo Mission from the company, firm, entrepreneurs, society, cooperative to manage, run the upcoming Agarbati Resource Center at Kumarghat Industrial Estate, Kumarghat, Unakoti District by signing an agreement MOU for 4 years. Estimated cost of shed to be leased out, rupees 1 crore and 75 lakhs only. Tender cost, rupees 5,000 only. Earnest money deposit EMD, rupees 3,50,000 only. E-tender number 02 TBM 2022-23. Last date and time of submission of e-tender 14 August 2023 up to 3:30 p.m. Opening date of e-tender 14 August 2023 at 6 p.m. if possible. Detail can be uploaded from https://tripuratenders.gov.in. Period of lease 4 years. SD Mission Director, Tripura Bamboo Mission. Notification. In continuation to the earlier notification issued by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 8204 dated 16 June 2023, subsequently notification by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 9349 dated 30 June 2023 regarding inviting online application through online application portal https://tweet.tripura.gov.in from the interested unemployed ST youths of the state of Tripura for free job-oriented coaching to unemployed ST youths 2023-24. The last date for submission of online application for the same is hereby extended up to 15 August 2023. S. Prabhu IFS, Director, TW, Government of Tripura. Press notice inviting e-tender number EPT07EE RDUD G 2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer at the Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 15 hours on 5th August 2023 for the following work. Number 1. Construction of RCC footbridge over Diwanchara near Nitto Bazar at South Baramura BC under Kila RD block. Number 2.
construction of RCC footbridge over Shuk Sagar Chhara at Purbo Palatana, GP, under Kakrabon RD block. Number 3. Construction of RCC footbridge over Omlak Chhara near Omlakbari at Darjeeling VC under Killa RD block. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by email to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.